kita sinahona Despa malawan Kuentos Guåhan pota Mas noru hining opuna sinangannya There you go. Buenas ang kapatid. Guapo si JC Kaligiligi Kuentos Guåhan, no? Fanachu podcast Esta. Temuan dan ikut Esta pati pangi pemarecord ini kung gimana mamela na tempo apa sangat si JC gini Kuentos Guåhan. Dan wah magfugma kung dito magkakita Kuentos gini Fanachu podcast ini rin profession pa. As Dr. Mijat Buwakan, kumbidado bebe Kuentos gini sa dos partes gay gimes don rock to bebe punyam dina di my reflections on things no para ta reflect ay inasota pa sangat disclaimer taza tumago of bebe sangan taza sumanganyo nayan na bebe sangan da taza sumanganyo dupusi of na palabra bebe na asatni Håfa na opinion bebe na yamzu. Todo do gini bebe na yamzu sa ginin guapa ginin ni corazon dan ginin ni titanus. Za walara mohon na kumumati tempo na guaha question nga za sinabenti na preba pati inhengi of sasangan. Za molikadzu sa sinabenti manga izo didi no mafananan dialogue no tata dinansi muna. Ang gin apling didi Fino Chamoru pagwana ba na matumpo zo ay put favor sungunita sa kumusi naman assisted edgi mga espiritun inafamolik no sa nanti para assiste ibisinuta dan itaw-taw ta sigon mona ininasinata para susteni lingwahe ni kultura dan itay manudupur si gimafamanyaguta ni Chamorro. Pues buenas dan Håfa day. Wow, si Jason Rato to asti utay-tay gini gigazeta gi news di ka pesti si Guam Daily Post. So humuzong esti artikulo, an article came out, no, di Guam Daily Post na niya dispensa ta kumutisino u pronuncia sti di managahin lo niya based on linguistic canonical standards, Måtai, Esta, Fino Chamoru. San Måtai. So ngani si dag gini kita manala kulanit ane mahalla di life support system di Fino Chamoru ti manatungo sa disipagus si yaw sa ngani di Fino Chamoru sa tawza no kagaya ilinala ipunto gini insta po hujong na klasin report na klasin artikulo para jagin tato hujong stigin na sa Dr. Sandra Chung just na palaon magay sa no maidukan san men halum she's a linguist. Sige mapananan na official niya pero diskwatisa, dissect, ilingwahi siya. Tapos ginin manu mga gizan tayo manu umunano mo na no umunano niya mo na ginigi intero yung mundo kwa ko Guahan na pat isiya na maya na so gustilo kala numalumo na wata lusya na hula wata siya na lingwahe bantiya estudian o por fatto gini na determinasyon to come to this determination which is highly regarded scholar is just Dr. Chung pestabilita agradesi lo kumagahit padahi tay zigwa kagi news ligat di gazeta di Guam Daily Post then what my opinion means the man opitapti write a comment about it no lo Guahu para Guahu zo ajay headline ni the Chamorro language is dead zama attention nuzo wa atan liko afaw bebe sogen stin information no ni masanganyo na Måtai sa lingwahe the sigyaw na set difference ti kumikalanya nagagaya bentilo di managahin na banda kalan it's a wake up call na klase kalan no adzaowit debidu adzaowit hita ni inati o hita ni taonra ilingwahita debidu adzaowit magada ta senatan esitay manu mananonya ilingwahita bula siya man na duduka o tutaw-taw put
linguahe ni Chamorro dan ituturan Chamorro. Uno na, por ejemplo, si Dr. Miguel Biba ni dibadya na tsotsogi mo guide at di parofa no itaw-taw ta. At na siya pumalo yati gi Universidad Guahan Department of Education panang Gualay yung mujing na debi yung fanogi famaguni Fino Chamoru no or something like that. Masyas to hulo i 8 grado or 10 grado. I minagahit taimano para Måtai linguist yan gin manggagistisihan ni maninuduka muna. Anjo na sinya taibadi ibidan niya ko fa maninduka tao ang ginti mamalago pumalo. Pinuhujung niya keke hago na fan mainuka. Hafa mo na di fa maguun ni manggagigi eskwela da fanan malingya man Fino Chamoru tino palo gigi manggaida sa siya na tawtogi. Hafa mo na di 5 anyos na padgun o 2 anyos na padgun ni Esta siya no rumisasata Lisado siya rumisasata inubena di Fino Chamoru para tasangan mo na taibadi ifinanagweta afane mo gagigilumi istigi duput si ang ginmaktusti na klaseng kwentos gininitaw-taw hujong poron sinangani kung Chamorro na matay linguahimo afamon para unsangan apa kita sogis istaw hujong expert linguistic experts mas tatlo na maiduka na tao-tao na masanganganit na matay sa linguahita. Di kumikiling nga na David ta duro ta sigun mo na data fandan niya data na siguro na magahit ti matay. Bunti sa flick. Kilometer sa gagagi suportig in hamdu gino sing mamalago matungo po di Fino Chamoru dan ikuturata na malago na para na serbi itiningota para tapudluji manatapisiha po di Fino Chamoru dan ni kultura kumusigi ta segon mo na todo duit gumbiyay ni nayan na linguahe na umatay zigi official niya si Biba zigi official niya University of Guahan zigi official niya komisyon ti Fino Chamoru sen bakara do para masangoni kumu hajimon pun sinangoni kita kami ni man maniduduka sige tasangan adai sa staff kalan kumutita so gusti paugusan matay linguahita over and over again kada mananliit sa nasanganit no tapos popatuji ang siyano expert professional na tawag siya gininhizog sa guiza puro sanganit benti kuni natatan niya siya benti tana sedbi adjo na klasen linguahe na tanah sebili Håfa palabras niya pudhita da para data improve di maila data sigon mo na data fanuin na ninayan na umatay sina lingwahe da ninayan na umatay sina kultura ay ti para hamin ni manamko ay ti para di manggaidat sa siya na adult para ifamagun sa ni manatati esti Fanachu tsota pagun ni tatutsunig mo na dyan imimuta ni para tanah siguro na manggagisti siya pero matungo Fino Chamoru dan ikuturata Esta magtitimporta ni tatungo sta afay David pero tatungo malapag sa tanaw is manatapi talara mohon na kung malalay tayo 20 anos na tempo 10 anos na tempo sinatatarbiya tapi dati kung gusto na programa dataatan si Biba dan taatan ni University of Guam taatan ni komisyon ni Fino Chamoru dan tono di manayna ni manggayigwi dan empleyado sa ngani grasa sa Diyos na manggayigi hamzu sa kumuti hamzu sa kumuti pumalo siya na tataw Guahan ni tataw siya nemay ni tataw lago na Chamorro siya na di man siya tigil sa Amerika kumuti matsonig muna kita tatapang gayigi ni kasi tumon niya doon na lingwahe gibenti patsenta na tempo di pago maila pago sa tafanina dagi Fino Chamorro maila pago sa tafanina come and eat supper let's go and eat dinner ipamasangan na to Lagi manalago ipamasangan maila pago sa pambuket taluan ni maila pago sa panamotsa maila pago sa pandanya sa panono
Maila da taonra mo na mga inata, ni Domingo Esta, para iminolekta pa ako, maila lopin at atsuli na responsabli. Sige, pag nagayi sa ita, para na siguro na mamanungoy manatatis niya. Wow, si JC, umbay talo. Ang kalon na si Jesus Masin na ikaw Steve Buenas dan Håfa day. Sa hanggang Guahan adai